mu gihe kingana n'imyaka 2 ishize yose Uburusiya bwatangaje ko bwari buri gukoresha intwaro ya hypersonic Kinza mu ntambara bari bahanganyemo n'igihugu cya Ukrain. Perezida w'Uburusiya kandi Vladimir Putin yakomeje gutangaza ko igihugu cy'Uburusiya giye komeza ishoramari mu ikorwa rya mwizayo nk'izingizi za hypersonic ifite umuvuduko ukubye uwijwe inshuro 5 zose, kandi yemeza neza ko atari umushinga mu by'ukuri Uburusiya bwarahubutsemo. Abenshi basanga baravuga bati ni gute Uburusiya bwashora imari mu gukora ibisasu nk'ibingibi bihambaye, ndetse benshi bakavuga bati se Uburusiya bwabushaka kurimbura isi yose. Gusa benshi bahise bibaza bati se ubundi hypersonic missiles ubundi zaba zikora gute? Ese ni gute cyangwa se no kubera iki ibihugu by'ibihangange iyo byumvise zino missiles usanga zivuga byinshi cyane? Ahangana se nyarukira ku kinyamakuru cya BBC kugira ngo ndebe ibyo bavuga kuri izi missiles zikorwa n'igihugu cy'Uburusiya. Independent.u.care ikinyamakuru cyane kirwiyongiye mu Bwongereza. Nagiye nsoma na Russia Today ari muri session y'uyu munsi tukaba tugiye kubabwira kuri missiles 5 z'Uburusiya zihambaye zihariye ndetse nuko zikora utasanga hari ahandi ahariho hose muri isi, ndetse n'icyo uzasanga kimeze nk'umwihariko kuri izi missiles aho waba uri hose rero mu Rwanda, mu Burundi ndetse muri South Africa ndetse n'irengagije n'abari muri diaspora bose mbahaye ikaze hano kuri umuyoboro wa YouTube wa Uburusiya Rwanda. Ahandi ni muri Jango Time Show nk'uko mubimenyereye. Tutabatendera twagiye ku mwanya wa 5 muri missiles zihambaye igihugu cy'Uburusiya kibitseho, aho uzasanga missile ihambaye yitwa vacuum bomb. Ibisasu bihambaye cyane kandi byica nabi bibujijwe ku rwego rw'isi. Gusa ntibyabuze kugaragara ku rugamba aho mu gihugu cya Ukrain aho byazanwaga n'igihugu cy'Uburusiya. Ndetse Biden perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaza gufata uyu muyobozi wa Russia Vladimir Putin nkaho yanze ko mategeko ikoreshwa ry'intwaro karahabutaka, ndetse akanamwita ko yabari gukora ibyaha by'intambara. Kandi zizwi ku kazina ka fuel air bombs. Iyi ntwaro karahabutaka y'Abarusiya ikaba ifite ikoranabuhanga rihambaye. Izi bomba aho zibera mbi nuko zibanza zikakura oxygen mu kirere hose aho ziri kugenda, kubera ibyuka bibi zibanza kurekura mbere yuko zikuzwa kuri target, ndetse aho zigiye guturukira haba nta mwuka uhasigaye wo guhumeka na mukeya. Noneho nyuma yaho kigaturikana iturika rihambaye, ndetse kandi kigaturikana ubushyuhe buri ku gipimo cyo hejuru ku buryo buri kimwe cyose kiraho hafi cyangwa se mu birometero nabura 12 gihita kiyonga, ndetse kandi bikabaza gufata umwanya muremure cyane ndetse n'amasaha menshi kugira ngo umwuka mwiza wongeye kugaruka muri icyo kirere. Iki gisasuro kikaba umwihariko w'Uburusiya kubera ko nta kindi gihugu cyose cyose kwishobora gusangamo kino gisasu. Iki gisasu kandi kiba cyaragiye hanze mu nshuro ya mbere mu mwaka wa 2018. Reka tutabatsindiye dusimbukire ku mwanya wa 4 w'ibisasu karahabutaka igihugu cy'Uburusiya gitunze nka missiles zitari ahandi hariho hose kuri isi. Turasanga intwaro ya RTUTTK-KH cyangwa se kandi kazana ka Topol M. Iyi Topol M ni missile idasanzwe uhereye ku buryo igaragara. Iyi ni missile ya intercontinental missile ishobora kurasa ku migabane iyo ariyo yose kuri isi. Iyi missile kandi ifite ubushobozi bwo gutwara imitwe 4 izwi nka warhead, ndetse rimwe na rimwe ikaba yakwikorera imitwe 6 yose. Iyi Topol M kandi ikabishobora kurasa nabura mu kilometero 10,500 byose. Uko twababwiye ni intercontinental ballistic missile ishobora kurasa ku migabane itandukanye ahari hose ku isi. Ifite ubushobozi kandi bwo kudetektinga igisasu gishaka kuraswa aho yabiherereye hose. Direct yoherezo bita anti-missile cyangwa se surface to air defense. Uhagarare CIA muri Amerika akaba yaratangaje ko byaba ari ibyago igihugu cy'Uburusiya kiramutse gitunze intwaro nk'izingizi. Ibisasu kandi bikaba byarashyizwe hanze mu ntangiriro z'umwaka wa 2021, ndetse bimurikwa ku mugaragaro imbona nkubone na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, ndetse agahita naboneraho gutangaza ko igihugu cyose kizikururiza Uburusiya kizaba kikururiye ibyago byinshi. Indi ntwaro ya 3 ni RSM-56 Brava. Iyi ntwaro ikaba ikunze kwifashishwa n'abasirikare b'Abarusiya barwanira mu mazi. Iyi ntwaro Putin akibona bwa mbere samwenyura. Putin ati intwaro imeze nk'agakereyo kanyinjya nshushanisha kuko abaza besha bose nzayikoresha nshushanya aho abanzi bari. Kuva ubwo ahita nerura ko akunze iyo ntwaro byimazeyo. Iyi ntwaro igerageza ryayo rikaba ryararangiye mu mwaka wa 2013. Witwa ko Nikov wagize uruhare mu ikorwa ry'intwaro akaba yaratangaje aya magambo agira ibaze ko Brava yacu ishobora kurasa ibintu byinshi biri mu cyerekezo kimwe. Amakuru ya CIA akaba agaragaza ko Brava ishobora gutwara nabura warheads 10 zose, ishobora kuraswa mu tuce 10 twose dutandukanye mu cyerekezo kimwe. Iyi ntwaro kandi ikaba ifite ubushobozi bwo kwirwanaho mu gihe yaba yorehejweho indi missile, ndetse ikaba ifite n'ubushobozi bwo kudetektinga indi missile iyo ari yo yose yabiyoherejweho aho yabiturutse. Ikaba kandi nayo ishobora kuraswa nabura mu birometero birenga 10,000, bishatse kuvuga ngo ni intercontinental, ishobora kuraswa kuri buri mugabane
nyine ahariho hose kuri isi kuri tageti yaba yoherejweho. Indi mizayiro iza ku mwanya wa kabiri niyo bita Sarumati mizayiro cyangwa se Satani kabiri. Mu kumurika ino mizayiro Putin yatangaje ko uzashaka guhungabanya umutekano w'igihugu cy'Uburusiya ndetse n'ubusugire bw'igihugu cy'Uburusiya akwiye kuzatekereza kabiri, ndetse anahamya ko ari gasopo ku muntu wese watekereza guhungabanya ubusugire ndetse n'umutekano w'igihugu cy'Uburusiya. Iyi mizayiro nayo ikaba ari intercontinental mizayiro ndetse ikaba ipima toni zirenga 200 zose, ikaba kandi ifite ubushobozi bwo kurasa muri ntera y'ibirometero birenga 11,000 byose, bishatse kuvuga ngo kuri tageti iyo ari yose kuri isi iyi mizayiro yahasekuzwa. Ikaba kandi ifite ubushobozi bwo kwikorera imitwe 15 yose ya warheads, ndetse buri mutwe nawo ufite utundi dutwe natwo kuriyo. Mu kwitaka kazina nuko babonye ko ifite ubushobozi bwo kurimbura isi yose, niyo mpamvu bayitazire kano kazina kitwa Satani kabiri. Iyi ntwaro kandi ifite ubushobozi bwo gudetectinga indi mizayiro yabigiye kuyirasaho ndetse no kucenga indi mizayiro yose yabishaka kuyirasaho. Ikaba ifite ubushobozi kandi bwo kutabonwa na radar izarizo zose. Iyi mizayiro ikaba yarahawe izina rya Satani kabiri bitewe nuko yari yarizwe Satani rimwe mu igerageza ryayo itigeze igenda neza cyane, ariko iyi ngiyi ikaza gukora neza cyane nkuko igisirikare cy'Uburusiya kibitangaza ndetse cyabyifuzaga. Tubatinde twagiye ku indi ntwaro yitwa hypersonic Kenzo missile cyangwa se Kinzar. Iyi mizayiro kandi ikaba yagaye ku kibuga cy'imirwano ngo muri Ukrain, kandi ubwo yagaragara ikaba yarashenye byinshi cyane ububiko bw'intwaro ndetse n'ububiko bw'ibitoro ndetse no kwangiza ibikorwa remezo bitandukanye. Ikindi kandi intwaro ikaba ifite ubushobozi bwo kutabonwa na radar izarizo zose, kandi ntijya ihusha kuri target, ikagira umuvuduko rero ukubye wijwi inshuro 6 zose. Tutabatindiye tugiye kuyiza ku yindi nshya cyane, inshya ya kaga ariyo bita Orishnik missile. Ingi ikaba ari intwaro mu kiragano cya 6 Uburusiya umaze kwibikaho. Iyi ni mizayiro ifite ubushobozi bwo kuheka imitwe kirimbuzi igihe cyose Uburusiya bwabushatse kurasa intwaro za kirimbuzi. Kabone nubwo itaba yikore imitwe kirimbuzi, iyi ntwaro iturika ridasanzwe. Ababyibuka neza muribuka ibyo yakoze ejo bundi ku butaka bwa Ukrain ndetse na umurengerazuba bakavuga amangambure. Iyi ntwaro ifite ikoranabuhanga ridasanzwe kuko nta yindi ntwaro ku isi ifite ikoranabuhanga nk'iryi ntwaro, ntabwo ishobora kubonwa na radar, ndetse ifite ubushobozi bwo kwirwanaho mu gihe cyose yaba irashweho n'indi mizayiro iyo ariyo yose. Iyi mizayiro kandi ni intercontinental, ntabwo igihusha kuri target aho yerekejwe ahariho hose ku isi. Ikindi kandi kuri iyi mizayiro ya Orishnik nta bwirinzi na bumwe ku isi bushobora kuyitambika aho bwaba buri hose ndetse naho bwaba bukomotse ahariho hose ku isi. Niyo mpamvu rero Putin muri inama yakoze ejo bundi yahoze abwira abanyamakuru barabatutse imihanda yose, ababwira ko igihe cyose Amerika ndetse na Otan bashaka kwivanga mu bibazo biri muri Ukrain ndetse bidakozwe mu buryo bw'amahoro, ashobora gutwika Otan ndetse n'abambari bayo. Kabone n'ubwo bazana ubwirinzi ubwo ari bwo bwose, Orishnik yabutwika nta kabuza, nta bwirinzi n'umwe bushobora kwitambika iyi ntwaro ya Orishnik. Abatazi buryo intwaro za hypersonic rero zaba zikora, tugiye kubacira muri make tubabwire buryo intwaro za mizayiro ziri hypersonic zikora. Ibisasu bya hypersonic bikaba bifite ubushobozi bwo kugera ku ntera ya kure cyane, zikaba kandi zishobora kuguruka ku birometero birenga 6,000 mu isaha imwe gusa. Izi mizayiro kandi zikaba zifite ubushobozi bwo kwikorera imitwe y'ibisasu kirimbuzi. Witwa James Upton, impuguke mu byigena n'imigambi z'intwaro za nuclear, yaje gutangaza ko Uburusiya bufite intwaro nyinshi za hypersonic. Abahanga mu by'intwaro b'aho mu gihugu cy'Ubusuwisi baragize bati nibyo koko ni intwaro za rutura kandi nimbi cyane, gusa kira ni ikimenyetso cyo kwigaragaza gusa zira nimboneka rimwe kuko Uburusiya ntabwo ufite umubare munini wa zira mizayiro. Urabyumva nawe n'iryahangana ry'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ndetse n'Uburusiya. Si ibyo gusa kandi mu kuba ingabo z'Uburusiya zifite bino bisasu byose bihambaye, n'ubundi nazo ni ingabo z'intarumikwa ndetse isi yose itangarira. Uburusiya bukaba bufite abasirikare barenga miliyoni n'igice bari active, ndetse n'abandi basaga miliyoni 2 basa nkaho ari za force bashobora kwifashishwa isaha iyo ariyo yose. Aha Putin akaba ahera kuri ibyo atangaza ko Amerika rero ikwiye kuva mu nzozi za kera, aho atatinye kuvuga ko Amerika igize umupolisi w'isi kandi ibyo bitakigezweho habe namba, ndetse ntiyatinye kuvuga ko Amerika ibera mu mitagihe ibihe bya kera gusa, ndetse amatwi yabo adashaka kumva ibihe tugezemo. Putin ahangaha kandi yakomeje avuga ko intwaro abanyamerika ndetse n'abanyabura beheza mu gihugu cya Ukraine arizo zituma intambara yo
muri Ukrain itarangira, ndetse ugasanga basunikira igihugu cy'Uburusiya uko bakoresha intwaro kaharabutaka icyo gihugu gitunze. Uburusiya kandi kaba ari cyo gihugu cya mbere ku isi gitunze ibitwaro kirimbuzi kurusha ikindi gihugu icyo ari cyo cyose ku isi, kuko bafite izisaga 5977 zose. Hakaza hakurikiyeho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite izisaga 4000. Abarusiya rero bakaba aribo bambere bafite intwaro kirimbuzi, ndetse intwaro zabo zikaba arizo zikaze cyane kurusha izindi zarizo zose ku isi, kuko intwaro z'Abarusiya kirimbuzi nka Satani kabiri ifite ubushobozi bwo gutwika ndetse n'iturika ridasanzwe kuba 2000 mizayiro zaturikiye i Nagasaki ndetse na Hiroshima. Gusa nubwo benshi badatinya kuvuga ndetse umurengezi bakavuga ko iki gihugu cy'Uburusiya gishobora kurasa intwaro kirimbuzi, Uburusiya bwo butangaza ko izi ntwaro zagenewe kurinda ndetse ubusugire bw'igihugu cy'Uburusiya ndetse no kwirwanaho, gusa zishobora gukoreshwa mu gihe cyose bino bintu tugiye kubabwira byaba bibaye. Nkuko Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yatangaje ko intwaro kirimbuzi zishobora kuba zakwifashishwa mu gihe byaba ari uko harashwe mizayiro irasa kure ndetse ifite iturika ridasanzwe ikaswa ku butaka bw'igihugu cy'Uburusiya. Kuba Uburusiya nabwo bwaraswaho intwaro kirimbuzi, igitero gikomeye cyane ku kigo cya leta cyangwa se cya gisirikare cy'Uburusiya. Ikindi cyatuma Uburusiya burasa zira ntwaro kirimbuzi ni ugushotora Uburusiya hifashishijwe intwaro zidasanzwe zemewe mu masezerano mpuzamahanga. Ihari ni nko mu gihe igihugu cy'Uburusiya cyaho kigeze aharindimuka cyangwa se ubusugire bw'igihugu cy'Uburusiya bwavogerewe ku rwego nta yandi mahitamo asigaye. Ese wari uzi ko mizayiro kirimbuzi zaturikiye Hiroshima na Nagasaki zifite iturika rya kilotoni 15, ariko iz'Uburusiya zibitso zikaba zifite iturika rya kilotoni 1000 zose? Bishatse kuvuga ngo hagize iyiturika nta kintu cyabasha kurokoka kuri iyi si habe na kimwe. Bakunzi ba Jungle Time Show, ibisanzwe turabararikira kukanda subscribe niba ugeze kuri umuyoboro bwa mbere, ngo ujye natwe mu biganiro tugutegurira, kuko ibiganiro mutegurirwa na Adidas Rwanda byo nakagaruka. Ciao ciao.